HSLC asatlang mate metric asatlang ningkan suri hinira engkoira trok aparman percentage ke men nai abang phu komat lo punilitum penang an data collection lo penang an retarlip bom pen nonilitum kachini long an ateng piniarni an kachini long ateng pelotang te dak gita asrom rong sampri amekar Detchari Timung si 91.17% kachepalong pen Karbi Kpan no mevan lo Detchari Timung hin lo SSLC asatlang Karbi ang bong pen percentage ke ong nai abang phupu pini arni an kenilitum kiri tarlip longpon lo lasi alang li koson pen si lo kacharli pen lasong deng an kachepali pon lo lapen alang li preparation lapen koson si lo kacharli nangjima lahe hui ang ton alam kachini pameji phan bor ipon pola pen apia po tum pen sitame koson si osomar phan ka ora nangjima koson si kalame nangjima lahe hui ang ton alam kachini pameji phan nelidak Detchari Timung hem nen neli nang hore bang ekat lo lapen ladak neli son alam thi pachini thuingtung kacharli ining hang pami pelotang te kiduk ke munira phan khamkheu ni lasi nelitum dak kiduk la jasemet bang ke plang pixi kacharli thek pixi la polama ve la pen duk pixi kacharli thek thide ji la sonalam ta ve la si dak Detchari Timung sitame ahem plang pik ahem arisoke kalilo alangli koson pensi lasong dengan kachepalong dun ma ghonta kon loka porhi koson si loka porhi nangji koson si preparation nangji ma lai hui ang ton alam neli non ka chingki kache than ponje phansi non ladak neli Timung hem nang humri bangik lo tangte nang li tum stame ke cheng pen kijut nang lang donika kacharli hin lo khe amoy arbum nasi sia khe phan ka paprang nangji pulotang te kacharli hin paprang vek nangji lasi non adihu SSLC asatlang penangan karbiari soe jang atum tok dun lo lapen ke ong dung atum abangke mesen ang thek chepalong dun pensi satlang chepa on dun lo nasi pini neli na kahumri ke bang lake nilitum data collection kelong anateng pen pulotang te karbia kheyang bong pen ong ki ong nei pulotang te Detchari Timung 91.17% ka chepalong pen ki undun abang phu along si mate alang litum ahem si non litum nang humri wangik tang lo lapen alang li koson kacharli pen si lasong deng an ka chepalong dun lo apia potum osomar phan koson si kalana pon lo lehe hui kaching ki kachan pon ja phaneli pori ponik po kardom delimen chandro singh rongpi aprang si ne karbi live kalang aratona phan kardom nang pajerek lo kardom ilituma kheke kheso nasi ilituma kheke ilitum kacharli ahin paprang pik nang hala nasi kacharli ahin ilitum kaching thur henlo ilituma kheching thur po nasi ilitum akhe amoy arbung plotang te kacharli hinlo buta thek reset atum penang an kaning jeto nasi noneli dak nang kohmri bang iktang lo dak Timung hem dak nelilong dolo Detchari Timung kecheng si nang SSLC asatlang pining aningkan nangli 91.17% kachepalong dun pen hem apai po dak don rap dak rong atum anparta karbia Kpan nong meki wan pia pot kecheng sin phan nang churulo lapen congratulations churu par lasi nangli phan kecheng si karjukang tum lalo nangli konada school si kacharli dun ma sarpi sar bramen kupuma dak family members bangkwan si doma nang thanjima नीली क्लास 9 पेन आज मांग सुपर 40 हो जाए लोग के चार्ली नीली पायमैन पूर्णिमा तेरन पी नीली पोमेन विद्या सिंह तिमु nangli courting jir dolang ma नीली कोटिंग जे दो भाईनी निनी अक्लेंग लपेन निबोंग अकी बियार सो निनी अमेन उर्मिका तिमु पी पेन नीली बोमेन मनसमिका तिमु पी okay tangte nang 91.17% te palang dun pen SSLC asat lang chepa undun lo lasi nang aprang pen tan ningga chethedu manang la ana percentage long vek jipu lasi nang satisfied ma non nang ke long pen la pen nang la an long dun dat pen karbia kheng bong yong si lang dam pula tangte attack si long si nang ta dolo SSLC asat lang ki undun lasi nang ko an ning arong lo la sonia lam nang thanjima result ke chelang pengi nili ning arong lo akha kon ma इनिंग के थे अनपेन सी अदुंगराई से गेलोंग लो कौन मगे चे पदुक पेन के रिजल्ट बांगे नीली के चाखा थिंग सी लोंग लो लान ningarong pikan lo ma निंगारों लो एमसी पेन डोंड्रा पतुम अंता निंगारों सी थेगलोंग सी लिता निंगारों लो nasi 90 nangli la so percentage ke long di nasi nangli ning karong long
ko mata phan lo nang ke cheng si ka choro kang tung ke jong si choro tha pu jong si nang phanang puk lo te si choro nang ji pute ki choro cheng ji ke la nilipai pa nilipuan lo lang le tum biek pen non ke thian ta nai pa the don nang chapadun piklo biek pen ta hem phan che lang le si ajata nili tum ke charlia phan ji nang si pidon lo pro exam adu ta nilipai arni bang difu pen ho jayan bang si exam apna apna chetong lo ningna pathion lo so pot choro par lo li class 9 school small school 40 long gidun GF an entrance pidun da niliposi la so school la nang tha pen entrance long ta registration na claim pidun kicheng si ma long kinil ta duning tung tere ma son lo sita nilipo nang padun pen non si jema ta te mi piklo pen ningarong piklo padun lo pa la si epai po nang ke pin khat alam ke ka pin khat hot bang ke select me mate arjun tung te sita me ka chekok ke Karbi asar lam the son thak thak saralam ke lam tak ka chekok ke la thak thak po son thak si ipi po lam bang ke ka char ju si ke me pu ke la tai siang thek lo di alang la hok la si nili api po phanta arjun tung non nang li sopo dang li tum bihek pen chopat the chopat ding lo la pen nang li tum ta the ta na mang ka himan do thai po nang li sopo pen la si pini arni Karbi ke ang bong pen pineng an ningkan suri hini ra engkoi ra trok HSLC a parman asat lang ka paklang long bang ke la an mesen ang thek ke chepalong dun pen api a poson bon pen nang li tum ko an ning arong lo nang li tum nang thani jima Franksi la nang li tum pin dang li tum ilum hem arbung nang li tum da Karbi ngislat perang ke bitung nang kam report a Franksi suri kardom pajeri lo pasi nonang li nang kar juga lampu thang ni li thang kang tu lasan bang poti na pe pota sumar pan kachi matha du e sumar ulte thekte dalo nili tu nala sosi gama thai lo nasi bihek pen e sumar pan ko soni che thanai ma chimum nai ma unan ke che than chimum lo laso teng ma sumar ta arjulo nasi pini la puson asad lang nil tu hem jung phan chet kali donra phan chet kali rong si hamphang phan khe phan rong ri phan ta nongme ban pike nil tu da ning arong parpek lo asi anso se ke bang ilang ani tame lapuson ke tong rilong pat turadak pen anso se asalang anso ang thek ke me ke long thek ji phan lapuson se hirjo me se anso se chong pon tulo athe pini ke nili so pu le nili chekam chot kal ke aso pu si ni pudang lo athe ke pan si longri pan si nong me ban pilo po si alang li phan ka anso se hirjo me si hangpi nangpi dunte polja sen li bangke hirila chok choro la apai sita me apo ko an ma ke chipaduk achitim anta so se penangan adema bangke api tumsi la me la nanang kok la si nang li sita me nang li sopo la 91.17% ke long pen si metric asatlang ki undun lopu karju long pen ko an ning arong lo nang li pilo puji chori lo apang si nili pudani ke nang itum endi la so chine la phan kar gen long la ta nang itum nang ke humri ke bang pot nang ni tuan ku bang tu pa chen pa pen ka dom puni la pen nang so nang itum ma chine ke lang ara do anu phan tani ka dom pa chen ka dom lalo nilita non aduru ke la pulo mane ala election duty first time la puri dun ta amar nang le ro pen 12 baji por nang le lo ala pen anke mobile chelang lo mane puthara ni ke pinilo kola kinap to si aju an pen si pinila abateri ba ki pila hai satlang ke klang ko pinap ke pulo aman gela chithek long lopen hai kuson ne ka phere ta dolo hela punan ki kuson bu ma pula amat the angdang phi anda baji pho an pleng da phi ta pina pusi la son se mathal pina result pipo tang opa anu mane ka nervous hai aman ke su kan ching to lo son tang opo ke long pen ke ning karong la le ning sam pik lo mane nang paduk ki cheng si nili churu da mintung ke la asmo super putih panik hai
la sua foundation ben si bang su tok lang tanang kachali dun avar sai kilong dun lo la tun pacepat du ka joini kan si hoi tu ehem ben ko an ma kacelang nang ji ili ke apai pina kapot non lom ke kudam ek lo pudote andu tin ta mobile la din pina si ahut pen ke lahai pen si ta me ili tun ta me alom sulang lang ta me apai jung jung ke mane to alom su bu ko lahai gilang hormon bang ke mane ko an tong apol ke dam ni chipu tek the de ta hai ta si lahai pen ta ko pan ma pa jok du na nge tek the de ji sita hadak hostelong di ko pen ke hala tun isi aporat teng pen pa charli lo aporat teng pen ke pa chu ne pa du ne la an kala na ka cepat du pen si la pa anang deng ka percentage ta me kilong lo sa prang sini li super putih aticara tinghan tu anta ke rupi itu la pen puthot roda mingtung kiceng abange little kids school pen timaja hala tum anta ke rupi itu hala tum ke than ka cepat tu ke join si entrance ke tok dunta asmo super putih dum ke long don la si la little kids school tu manta principal pen lo la teacher tu anta ke rupi itu mening sampai la pen puthot roda mingtung rong si latung na kai kita ning na pathi dum do peliji po arni si bake itum karbia khai phanta nang nam ki minang wan pg son angring do pusinang pudun ma ining nang pathi dun dun rong si tum phanta la si ning jing sam pik rong si tum phanta chong ni choro lo tangte ne le Detchari ne na phanang kar ju kang tung la lo nang preparation nang la dak hostel long si do pulo la si hostel long do si ta me ko an a ghonta lo ka charli nang adap arni kang sam dak la me non la son denga nang che palong dun lo phan ka chi padu koson lo nang lo ka charli ka sap son nang che crg ma nili hostel si do ma nili ta da classroom self study room pudo okay ingi rap room si ke charli li bang putin bench si la self study por bang ke study mitrik aprang bang lo pote ke charli komchet tala mitrik nang le podok do bang te abc che paduk jelo bang te arni siang bong gonta kepen ke abat no porhi nang di porina la metric exam nang le aprang si ghonta kap ka porhi kali la so aprang pen ni gonta kebe porilo la mitrik nang le podok do bang gonta kep ke abat lo is kono kre hini kre thamba ke plan porhi nang kok di la nang ko pilo puji aprang pen non son metric itung ke ong tung tuma bang ke metric nang ke lelo exam nang lelo pa aprang si ahem api potum ta pressure people lo porhi titi tami aprang pen si lo ka porhi nang ji pu tong nang di puji ma mante la metric nang le horsi pick up bang pichet nang ji bitong nang le ka mathala la pu bai gali ke charli la metric exam han si ke charli pete kitching me si asap sap kitching pen si mane la syllabus aja patang pancecana po anlo prati mo metric nang le podok do hor bang ke syllabus ke tang tela bang komchet po si ke patang mang joy chat po la metric nang le podok do hor bang lo pete angton porila si ako kechelang tu abang sa por chipinang po pen test paper bang solve igo ni okay nilitum hadak teacher donta lailo rabdu no lo la pen kisung donta dawra hitu na solve ma bang ba penablo la so subject exam no position ke la so subject teacher ma si che bang si dawna so lai pen copy ma ke thek donta karju opor na pi hada si trip prang la so charli pen si lanta long long adap ko na por lo ki thur adap ko an non ghonta kap ka porhi pula se adap ko an lo la pen a timing bang la timetable bang son lo ka porhi ke jam nang apor nang pi ada prang na 6 malam study time la hai ada prang 6 malam turpo ke so study lo ke 8 बजे malam pero prate la ani chopar lo ke an sutang de la pilo prate ako charli an tunang po te anar lo mana ako break na pipo lunching lo ma pona pipo te ako ni ang sambe ako so study ching de pitong di asi nang koloso subject long si kon an kelong dun nang ning duma ning do nang thani li maths along bang 99
advance along 98 ke science long bang 91 angke ra English along bang 292 social along bang 92 Hindi abang lang si 75 along dah hala 99 ko pi subject tu bang majung te mathematics mathematics okay lapen nang dakla subject do an ta menang mesen si ang thek long lo la isi bang sabsu jum chat chalo la si non nang SS first year nang admission and dunji nang ko PA school long se non ka chali dunji paning kyang lo ko PA stream lo nang career counseling long pinila po participate dun lo ma sabsang thani ma stream abang ke science ning mathalo okay prang penta ning do ki engineering si ning do prang penta si chila bang si chirip tip pu si mathalo na ne la kidun tu bang ke HS bang ke dak asmo super 40 pen si ke bang lo dak pen si anda nang le lo pot unte dak si chidun tu pu si mathalo chok tangte dak dak rong lo alang ni ke principal lo nang di phantane le ene arjuin tong dak rong ameka ra son ben pen nang di principal lo la pen dak rong amekar lo la si dak rong amekar inut au so si la anang deng an ke chi pon don thek pula nang di karju long pen ko an ning rong lo la pen nang di ko pila puji hok pet bang ke mane dagarong polong bang ke dagarong puchat ke lo mane angkang pi phan lo timayo pen ili to khai long phan ta be isi thetan nong mi ge wan lo la so bang sima thale la sini tu bang tai ning garong ta dolo rong isi ta pen ka chingwai mek ta dolo karchu pon ta padu nangji pen ningkan is sek pen phong ason bani tum da klem pon kai ki ta metric ke pass high secondary ke pass BA ke pass la tum phan sa ningkan is sek pen phong ason klem pon se non lang li phan sta me ni tum ta rong isia ni ta chingwai lo la pula result me sen pu pen bang ke ining karong no bang tin da la si bang tin ta ni li shot kali lo da ga me kar do an mane don in kor phodo ka do ni tu tan sta me ning arong no da se lang ni long wang lo nu tin ta mane aning pa the do no ke charlie amu an su siang song ana thu dam 9% nu tin ta pinilo ka ni li jong jung ta ning arong pik lo chok choro la ke hai lo teacher ine nak phan ka chu kang tung la lo non ke nang SS long admission and dun policy non metric asat lang ke tok don ji phan prepare bom youth satuma phan courting ji ratuma phan nang kupila advice piji ke nang ka charlie hen nang experience pe nang kupila ko son si prepare nang po ko son si logo porhi nang ji pusi nang advice piji di porhi the nothing look te syllabus apa yang kecing si patang mir nang po kecing malam ke Charlie pick pane nang ne athema ilita Charlie bomb da ilita seled si kom nai ta ani siang bong gonda ke thom ba ke kecing malam pangcheng nang po te pabat chat si amiting nang le pu du bang lo pete angton doan syllabus patang lapsi aku ke celang tu nang po apen ke Charlie du idung nang po rough copy ekta ke kolom ke tok pon bom si Charlie bom ni ke tok bang si isi important bini patang te ajo ka porhi ta nonson 12 baji 1 baji anta Charlie nangji duta Charlie nangji macbook prang ta Charlie nangji la son ta ajhok tum ka che than ti dola se nang experience pen polatang te ajo ka porhi tong kimima la da palom ka porhi tong kemi pusi nang puji ke Charlie bang ya nitin de kapre ka pot la bang ke kulo so por ma si ke thek ili methang jung comfortable kon si ke thek ma la so por si Charlie an thek ni athema jong si ining le ave putia kitab na reta an pula po ne porhi re chot porhi re chot ene na popor ke dam po porhi re chot di chok choro lo nang aim in life nang pomo pulo engineering si peneji pulo si thetan nang mo leng ke theki manje phan mate nang di aim in life jong si ko pilo pona jup lo tang te nang pilo abang pate je thak dan je thak dan se ada engineering plan popula tata PC churi chola na bange dak dera PC mo churi popula non metric asat lang nang keunet lo la pen non SS nang admission and don policy metric asat lang undet pen nang phanjong si non pomo pen ason lam tane nang arjulo la se ke pa jutsi nang kopilo kaning je kang tung pujong se nang arjup lo tang te nang kopilo puji uji bang ke li tumong penan tum la isi eson ga matha do bihek men Charlie po metric anle kelong lo prote lai kailo pu la kali metric ke kailong la ken kam che jor cheng la aprang si ke Charlie ji ke ong la pot si metric data
ke Charlie dam ji duk piglang pusi ning chi bi pen si dam bom nang ji chok choro lo loti chari tang te lalo dake gita ashram rong sampri Tada. arong meka no Detchari Timung alang a men pen alang non asat lang ken don ta ching bat pi ka son si to lo Detchari Timung la si alang di mo ani si ke the nang ding nang man pen alang di thetam ang hoi che palong dun pen Detchari long po ituma khei phan chari long po apai po phanchot kali adonara phanchot kali dak arong phanchot kali ili tuma khei phan thetan isi anong menang wan pi pen ituma khei phan isi ali dupik ji abang phoson pen si nang hopon lo ni tum thangna ta nang wan pi mo be apo ning che pathe seroi pa besara son pen si non nang dilong anwang lo la pen ka charli bang ke li tum pa phang tik nang ji non la ke isi step di isi adon don isi level bang nang ka chi pa undun lo nang metric unlo pumara jhoka student satum do cheparo kapo la pen ka charli bang down hat ti la son pen am ke thek dun long do lo metric a result pen higher secondary first year hot result bang me tete la pen second year hota result bang down si bang jete la si nang phana chuning ri bang ke non pen anso se higher secondary mo graduation punon la pen monang engineering long punon ason tin nang ka charli long sitami la a phi bang nang chiru re dat nang po 91 long atlet lo pot 91 pen ang song son si karlu dun thu thek jima athema non nang responsibility ke nang invest kali delo nang ka charli long si delo kapre ka responsibility par phang ham nang ji pu kya vilo nang ka charli me pick lop lo tangte nang hemisi hem tu natum rong atum karbia kheitum ta nang phanang cholang prong lo morni si ke the ki ding nang man lo tangte ituma khei ituma long ria phan mesen asai nang klem pipo nang arja pipo po si nang phan ning ke thelo po si nang phan churu lo apen ke bang jilang por khut anso se nang loga charli ki ke khan ke meje phan anso se ka paphang nun thek je phan na hirjumi na pilo apen ka prek ka charli ang ding deeply aklong sapen ma por mesen hut bang pen dai tum bang hini chingki thuna pini bang ke chingki ke thanlan seng ton pon kopo ka doi phan ta kurwang thu do me thak me